mangipanek-nek ti kari-karimi anak pasne lamiis ti aglawlaw isut mampasinge nagbukil nga ayan napno di sami ubulan anabile sikat mang paye di patik-patik mi anapasne yari putran niyag mo niyag kupas adunggo naslaw di patik adiyag mo do onas mati tumdeng tapnoy karakrake di bilig ni ayak atar-tari patuwe panabok nga ato di kabailan na sumbae natipkir na puno na saragame kebulan sikat mangipanek-nek di kari-karimi anapasne lamiis di lawlaw isut mangpasinge nagbukil nga ayan napno di sami ubulan anabile sikat mangpaye di patik-patik mi anapasne yari putra niyag mo niyag kupas adunggo naslaw di pate adiyag udo onas mati tunteng tapnoy tarakrake nibilig ni ayan atar-tari patuwe panabok nga adu di kabailan na tumbae natipkir na puno na saragame onas mati tunteng tapnoy tarakrake ni bilig ni ayan atar-tari patuwe panabok nga adu di kabailan na tumbae natipkir na puno na